Okay guys, hari ukuntu ujya kuri wifi ukaba wemerewe gukoresha interinete gusa, kandi wifi wibwira yuko ariyo gukoreshwa interinete gusa, utanayikoresha uhamagara abantu bagenzi bawe. Rero muri iyi video ngiye kukwereka setting wakora warangiza wifi ukazajya uyikoresha uhamagara abantu, baba abafite gatushi cyangwa abafite telefoni nini, kandi ku buntu bikamera nkaho wabahamagaye nk'ufite amayinite. Rero ubu ni uburyo bwizewe kandi bukora cyane ushobora gukoresha uhamagara ku buntu. Ibyo bikaba byagufasha mu mihamagarire yawe, si uzajye uhora ugura amayinite. Ikindi kandi ubu buryo ushobora kubukoresha n'umuntu udafite telefoni izi nini zacu za smartphone. Rero ndaje nkwereka uko wahamagara ku buntu, atari bwa buryo mwajyaga mubona ushobora guhamagara umuntu ufite iyo application yindi, nka ziriya application nka Focall cyangwa Let's Chat. Zo twazikoreshaga duhamagara ku buntu, ariko bikaba bidusaba yuko uwo muntu wundi ugiye guhamagara agomba kuba afite iyo application. Rero ubu buryo bwo gukoresha wifi ushobora no guhamagara abantu bagenzi bawe bafite na telefoni za gatushi, kandi ubwo buryo burakora kandi burizewe. Rero stay here ubundi umwereke uko wabikora ukoresheje telefoni yawe. Urahita uza ahangaha muri settings. Muri settings za telefoni yawe, niba utazoziba reka mbanze nanakwereke ahantu uri bunyure, ubundi ugahita uza ugatangira guhamagara ku buntu. Wowe uraza ahangaha muri settings. Application ya settings ni system app, ndakeka buri wese arayifite muri telefoni ye kandi yemerewe kuyikoresha. Dore application ya setting, dore ngiye iyi ngiyi. Iyi application ya settings rero uraza uyijyemo. Mu kuyijyamo uramanuka hano, urabona system dushaka ntabwo byihuse ko wahita uyibona gutya. Dore na telefoni ziba zitandukanye, nje ndi gukoresha Airtel Imagine. Ushobora kuba ukoresha iPhone, ushobora kuba ukoresha Infinix, ushobora kuba ukoresha Samsung cyangwa Tecno, ariko urumva rero system ntabwo iba ari imwe ku buryo setting ufite ntabwo ariko ngiye ziba zikurikirana muri telefoni yanjye. Rero kugira ngo mwese tujyane, uraza hano muri search usearchinge setting ngiye kukwereka. Uraza wandike wifi, uhite wandika calling. Nanditse faring. Wifi calling, ndagira ngo wenda wifi calling mwatangiye kuyibona. Okay, dore wifi calling ngiye ahangaha. Hano kuri aka kantu wifi calling niho ugiye kuza ukoresheje setting za telefoni yawe. Ugiye kujya utangira guhamagara ukoresheje wifi. Ukihakanda, dore barahita bakuzana muri izi setting, barahita bakuzana hano kuri wifi calling, banahakwereke banahagutungire urutoki. Ahangaha rero call over wifi, uraza uhemeze. Mu kuhemeza rero urabona aka kantu agafunga ukanagafungura. Rero dore iyo gafunze urasanga gafunze biraba bimeze. When wifi calling is on, your phone can route calls via wifi network or your carrier network depending on your preference and which signal is stronger. Before turning on this feature, check if carrier regarding fees and other details. Rero ahangaha baba bari kukubwira yuko aka kantu nugafungura wifi uzajya uhamagara ukoresheje wifi. Rero ubu ngubu uhita wafungura akamera gutya. Dore imbere wafunze ukuntu haba hameze, ariko uhita ufungura akamera gutya. Rero guys, aka kantu ni keza, karakora kandi neza cyane. Rero reka mu kanya tuze duhura noneho nkwereka noneho uburyo wahamagara ukoresheje emergency. Noneho kuriya twamenyereye nyine guhamagara inzego za leta cyangwa inzego z'umutekano wenda nka polisi,
dukoresheje telefoni harimo password cyangwa bimeze gute nyine inzego zihutirwa 112 ngiye kukwereka ko wahamagara emergency ugahamagara umuntu ukoresha telefoni isanzwe ukaza hano kuri emergency. Icyo gihe uhamagara ku buntu nka kuriya duhamagara ku buntu nyine dukoresheje telefoni yacu, dukoresheje telefoni nyine tugahamagariza inzego z'umutekano. Rero n'abantu birashoboka ko wabahamagara, reba video ikurikiraho iri muri description y'iyi ngiyi. Rero ndabashimye kuko mwakomeje kubana natwe, gusa mwibuke subscribe, mwebwe wowe kandi wihutishije video ndagusaba gusubiza inyuma ukaba wayireba neza. Rero ugire ibihe byiza, ryoherwa no guhamagara ku